Οι πωλήσεις πυροτεχνημάτων έχουν ξεκινήσει στην Ολλανδία πιθανώς για τελευταία φορά πριν από την εθνική απαγόρευση. Dit is denk ik het laatste jaar afsteken en dan is het klaar. Ένας νέος νόμος που έχει ήδη ψηφιστεί αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο χρόνο και να απαγορεύσει τις πωλήσεις. Οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν επιτρεπόμενα πυροτεχνήματα μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου. Οι βιομηχανικές ομάδες αναφέρουν ότι οι προπαραγγελίες είναι υψηλότερες από το συνηθισμένο και οι λιανοπολίτες αναμένουν ισχυρές πωλήσεις. Ja, eigenlijk wel jammer. Toch wel een traditie, vind ik. Ik vind het op zich wel jammer dat het een beetje fysiek wordt door een kleine groep. Maar voor deze jongens is het kleine vuurwerk volgens mij niet zo kwaad. Maar ja, het is wat het is. Ik zou zeggen dat de politiek onder druk heeft gereageerd, denk ik. Tuurlijk, we vinden altijd ongelukken plaats, maar de meeste ongelukken gebeuren in mijn optiek met illegaal vuurwerk.